Lenaneo le kenang ke le leholo la sedumedi makgulong a matala. Ha o lenaneo le leholo jwalo ka lena makgulong a matala. Motho o na le ntho tse ngata tse o fetileng ho tsona selemong sena le lemong se shweleng. Wa makala o ipotsa dipotso rena ho tlile jwang. Ho na le motho ya neng a o rapella. Ho na le motho ya neng a rapela hore o fete haramarabana. Ho na le motho ya neng a rapela le wena o sa tsebe hore o fete bothateng bona. Ho na le motho ya neng a bitsa lehodimo wena o sa tsebe hore o fete boimeng bona. Tseba ntho e le nngwe hore o fetile moo ka dithapelo. Ntho e kgolo lokelang ho e tseba hore modimo yena o sa morapeleng, yena o senang taba le yena, yena o senang nako ya hae le motsotso o sa mmitseng le o mmitsa, o shebile mme ebile wa o rata. Yena o senang taba le yena o tla o qobisa maraba, o tla tshela o bo o tshele le mollo hobane ke modimo ebile wa o rata. Ha ke bue le wena mme ya batlang a swabile hobane ngwana ke enwa o mmeleng, o no sa tsebe so utlwa ka bao o a isaneng le bona hore ngwana enwa e ka re o mmeleng enwa o mmeleng. Mobitse o dule le yena fatshe, mobitse o dule le yena fatshe ho so etsahetse o sa le mmeleng. Dula le yena, bua le yena. Ke bue le wena mme ya qalang ho tseba ka jeno kapa wena ntate ya sa tswa tseba hore morao sebedisa dithethefatsi. O no ntse o sa tsebe hore ngwana ona o sa kene dithethefatsing. O qala o elellwa ebile o qala o bona hore jo ngwana ka o kene dithethefatsing, ngwana ka o dithethefatsing. Wa ipotsa hona jwale hore o etse jwang ka bothata bona. O dithethefatsing jwalo ka re bua hona jwale. O sa tswa elellwa, o sa tswa tseba. O bona ntse le moshemane ya motle ya lokileng ya athi ngwana o kene molekong wa Satane. Re ke bue le wena mosadi lapeng lena no sa tsebe hore monna hao sebedisa dithethefatsi. Hona o ntso elellwa hore dithethefatsi di kene ho molekane wa hao. Theola moya o batle thuso, o mmatlele thuso. Hobane ha ona mo a yang teng bophelo ba hae, ha ona mo a yang teng ka tshebediswa dithethefatsi. Ha hona mo a yang teng. O qala o tseba ona matsatsing ana hore o kene ka matla dithethefatsing. Wena motswadi wa ka e motle ya ratwang ke lehodimo, o qala o tseba matsatsing ana hore ngwana hao
o di le kwana sekolong kwana o a tsuba o di thethefatsing o phela ka tsona o no sa tsebe Skepsele o no sa tsebe khutsana o no sa tsebe re ngwane o na o sa kene kae wo a kopa thuso ka potlako mmatlele thuso ka potlako ye ngwana ka o phoqa ngwana a ka o phoqa motswadi wa ka ngwana ka o phoqa ngwana a ka o phoqa go wa ske wa tseba le rena o etsa ngwana ka etsa ntho ye o sa yetse nga so ka e bona o yetsa ngwana yetse ntho o sa tawe ngwana a tawe atawe ngwana atawe aba ikolobise fumana kolobile ngwana kolobile atauwe asoka o bona o tauwe asoka o bona o tsuba le o tsuba empa ngwana a kene dithethefatsing o sengwana hape ke kopa re etele ba tshwerweng ke go betšha ba tshwerweng tšhelete ya bona ya fela ka baka la go betšha ha ke bua ka go betšha yona o se ka nana mohlomongwe ka ke bua ka go betšha ha o re betšhetsa ke bua ka gambling go na le motho ya sa tsebeng gore na tšhelete ya hae fela jwang e ya kae ka baka la gambling ya rata metšhini e mong yena o betšha ka cell phone tšhelete a e tsamaya matsong a hae tšhelete a e tsamaya cell phone e ya fela tšhelete ka tlong bana ba hloke dijo bana ba hloke diaparo ha ke re kene go motho enwa re bue le yena gore e monna gambling e kotsi a se papadi tla o tsofatsa gambling e kotsi a se papadi e tla o tsofatsa gambling o tla joa ntlo o tla joa koloi ka o gambola a se papadi gambling madice a se papadi e tswa nthong ena e tswa e tla o tsofatsa e tla o betsa gambling o tla rwala dieta tse sa tshwaneng e tla o shapa gambling e tla o shapa ha bohloko e tla o shapa e o shape hona cell phone nyewe ya hao e o shape o be mophutswa gambling e o shape e o kenye phafa hona o betšha hona ho shapa ha bohloko e o shape e o tsudise e tla o shapa o tsamaile o kadima diaparo tsa di-Springbok e o shapile gambling e o shapile e nka e o beha ka mona e o tlose hape e o behe ka mona ka o kopa ga wana le ntho e etsang cellphone ya hao tloela go gambola ga wana le hona jwale tloela ntho ena ya gambling o tla lapa o sebetsa o tla hlobola o sebetsa o tla lapa o ina le mosebetsi e tloele e o hlotsa wa ka wa ba le lehlonono la o hapa dimilione sebetsa ka thata sebetsa ka thata o ska batla tšhelete e tlang gona jwale o nana re o tla e fumana ka baka la o gambola e ne e hlole motho a itse go batho ba tsamaye ba ile o pala matrata ba tle ba batle tshisi ya tau
ba ipalama terata batho ba re e tla re ha tau e qeta fela ba tla fihla ba kge hona teng mono ba tsamaye ba ilo gambula mme ba tla hapa dimilione ka dimilione. Ba ipalama terata banka mapaye banka dikobo ba ipalama itse ha ba le hodimo mane ya rora tau wa senyeha. Ba mathiswa ke hore fela ba ilo gambula ba tla hapa dimilione ya rora kobo tsa sala hodimo mono ya rora kobo ba fumana di le metsi ba kolobisa dikobo hodimo mono ha mmamariele wa dija batho wa phuruma tsa sala di le metsi melamu le melangwana le dikotlolo tseo ba neng ba di tshwere tsa sala hona teng moo. Gambling. Ha re kene lelapeng le na le bothata bona ngwaneso bona ke bothata mme bo tla tlameha jwang kapa jwang o lwantshe bothata bona. Bothata ba gambling a se papadi. O tla lapa bana ba tla lapa mosadi wa o tla lapa wena ausi wa gambling o ipatile monna sa tseba o fa tšhelete o e betsa gambling bana ba hao ba tla lapa ngwanana bana ba hao ba tla lapa re kene ho wena o sengona ka makgulong a matala le lapeng la hao re modimo o thuse o tloele timona lena la obecha tloele timona lena le tsang hore o dule cellphone le tsare ka ofela o nana rotla hapa dimilione o tla tswa kotsi e tla o tsudisa gambling e tla o tsudisa. Utlwa Motjheso ke Lesedi FM Motjheso pele ka jeno ebe ka banna ba tshwanang le bontate Peter Thage ba ka dula fatshe le nna le kaofela dibapadi tsa karate tsa judo ba tsebang karate ba tsebang judo ba ebe ka ba ka dula le nna ba tsebang roundhouse kick ba di tsebang kaofela ntho tsena. Mohlomong le wena maine ha o hola o kile wa e bapala karate. Bana ba bangata batho ba bangata ba ile ba e bapala karate. Empa ka jeno ke batla hanyane fela ho bua ka judo. O ile etsahala hore tsatsi le leng moshana le modile shome a ame kotsing e mpe hampe ya koloi. Me kotsing eo batho ba bahlano ba ile ba hlokahala ba ile ba shwa hanghang me yena ka lehlonolo a phela empa o ile a khaoha letsoho gore phaka sena ho tloha lehetleng mona letsoho lena la khaoha. O na le modile shome ha tswa sepetlele ka sebedisa letsoho le letona fela. Ngwanenwa ya ba wanahana hobane sekolong ba ne ba bapala ka yena. O a tseba hore bana ba ka ba sehloho jwang bana ba ka ba sehloho
ba bane ba mmona re a itekanela go na le baneng ba mo tlapa go na le baneng ba re wena le tsowana ba bua ka moo ba buang ka teng o na le o se seng sa dikolo ngane Japan ya ba nka qeto ya o ya ho monna moholo ya tsebang judo a ithuta judo monna moholo ena o ile a mo ruta setaele se le seng kgwedi tse tsheletseng a dutse ho yena sensei a mo ruta setaele se le seng tsatsi le ngwaneno a tineha man a tinehela sensei a re wena sensei ha isale ke le mona ke duletse setaele se le seng hobane o ntso mphontsha style se le seng kgwedi tse tsheletseng kaofela wa ntina sensei o kampa wa ntloela ka tsamaya o na sa utlwisise hore na sensei o batla o etsa eng sensei ya re ho yena ke tla nne go rute style sena ha ona moo o yang teng kana ko mshanenwa sebedisa letsoho le leng gona judo mona a mo ruta sona style seno a mo ruta one move a re move ona ke tla o ruta ona ho ya wile ska tla ntjwetsa hore ke a o tena ke nna sensei ile moshimane ntate Peter Thage a kwatile a sa batle sensei ha mo ruta a ntsa re sensei one movie ena ya ntina a re moshimane wa ka ke tla o ruta sona ka mora selemo ya baba ya ditlhodisanong tseo moshimane wa letsoho le leng a hapa ntwa tse pedi ha hapa ntwa tsena tse pedi ka wona movement ono o le mong a lokela ho ya di finaleng ka letsoho le leng ka movement o le mong one move style se le seng sa ho lwana ya batsatsilo ba mo kenya le moshimane moholo senatla sena le boiphihlelo ai sa monkla senatla sena man sa mo tlanya fatshe makgetlo a mabedi sa ba sa mo tlanya fatshe ka lona le hetlalane le senang letsoho ba mo tla hape itsa otla ka hloho a sheba sensei ke ha reverie e batla ho emisa ntwa ena reverie hai ye letsohana wa shwa letsohana batla mmolaya sensei ya re mai levem motloele are motloele haitwanele ba mo pheta hape a go tlaka lehetla leo hape itsa hapa hama ka ile hore monna yenwa a lwanang le yena moshimane a lwanang le yena ha ke se ka re monna ke re moshimane senatla sena sa moshimane se neng se lwana le rra letsohana sa etsa phoso o nahana hore o qetile ka ena sa etsa phoso man ya ba senatla se theola matsoho itsa se theola matsoho a fihla rra letsohana man a mo tshwara ya le yena fatshe yes senatla sa hweletsa
hai ka e fihlile vice grippy ya ra Letsohana senatla sa hweletsa senatla mma ya yema mane mo a leng teng mme wa senatla a matha ba mothiba ya ba moshimane o thotswitse tuka letsoho le le leng o swere senatla sena se fatshe ka nako eo Reverie a tlameha ho emisa ntwa Reverie a tlameha ho emisa ntwa Reverie a tlameha ho emisa ntwa Reverie a re ha yeme senatla se tla shwa ha re natla sena se tla shwa ka fihlile moshimane wa letsoho le le leng mabenke Tshebeletso e ratwang Lesedi FM ei ka nako eno moshimane enwa wa rona wa letsoho ra Letsohana a hapa tournament eo ka ile Mpudi ha fihla hae a botsa sensei a re sensei ke hapile jwang ntwa ena ka one mover ke hapile jwang ntwa ena ka style se le sensei o nthutileng tsona a botsa sensei sensei ha mo araba le wena Moramaine Mofokeng utlwa sensei ha araba ra Letsohana o re ho yena ye ra Letsohana o no le mastera ya move wa hao a re o no le mastera ya move wa hao tsena o ka di botsa bo Morathage ba tla o bolella a re o no le mastera ya move wa hao o no tseba move wa hao mana ya bobedi o no tseba hore na o tlamea hore o ye kae o tlamea hore o ye kae ha o lwana le yena ka mora kgwedi tse tsheletseng a gutlela ntweng hape e le hore sensei o dutse moving o le monga a khutlela ntweng e neng e bitsitswe mono Japan ho tletse itse ba mmona hlaha ba bona o hlaha ra Letsohana a ile o kopana le moshimane ya tsebang judo ha bohloko bankana man tsankana dipoho tsa judo bankana ba monkara Letsohana ba mo re aya kwa ba mo re ba mo nka hape a re ti hape ka lona letsohonyana lana ba mo nka hape ba mo nka a ka hlogo ba mo nka ona le mo ba ileng ba mo nka teng a o tlaka molomo ka o bonala molomo mona o rai o itummele leleme Reverie ya sheba ka o sensei ya sheba ka o sensei ya re oh na a re ha ba nne ba tswele pele ntate mo tloele kana kweno pavilion yena ka yeme ka maoto jwale moshimane enwa e monyenwa a tsamaya ka yena tsamaya ka ra Letsohana a tsamaya monka a mo ka qatsa hey itse hadi ya jwale se dia kgetlong la bohlano a etsa phoso moshimane enwa a monka ra Letsohana amunka ra Letsohana ya amunka ra Letsohana a hweletsa moshimane a hweletsa jwala ra khona tsela e motho na ntshwereng ka yona ho so le hobe haholo a tshwere lotola hae le letshehadi a mo tshwara lotola le letshehadi itsa re utlisa letso a le kopanyetsa a le tshwara
ya fela ntwa ke a hapa tlhodisano eno ra letsohana. A khutlela o sensei a re sensei ke hlotse ntwa ena jwang hape. O utlwa sensei o reng hobane jwale ke tlo ya pineng ho tloa mona ke kopane le moruti Maine. O utlwa sensei o reng ho yena. Sensei ha bua le yena. O re ho yena hai. Monna o no tseba hore na o betsa jwang. Loto la hao le tsamaya jwang. Le letona le le letshehadi. O no tseba. Ntweng hape o ileng wa itseba. Ke tsela yeo o movang ka yona, movemente wa hao. Tsela yeo no tsamaya ka yona le ha ila wotla ka makgetlo empa no ntso tseba ho tsamaya ka tsela yeo ko rutileng yona. A re jwale ke hlotse jwang ntwa ena. A re mamela ko fe le kunutu. Ko fa le kunutu la judo. Le kunutun la judo hore motho a o hlole, hore wena o hlolwe, o ne a tlameha hore a tshware letsoho la hao le letshehadi, a tshware le loto la hao le letshehadi, empa ntho e bohlokwa ke letsoho la hao le letshehadi. A re jwale ha ona lona letsoho leo. A re wena ona lona letsoho leo le letshehadi le qhawile kotsing ya koloi. Your strength, matla hao a bile mane letsohong lena leo senang lona le letshehadi hobane hore a o hlole o ne a tlameha hore a o tshware letsoho le letshehadi a o qete. Ka moo pelo e leng ka teng, ka moo pelo e otlang, a re o ne a tlameha hore a o tshware letsoho la o le letshehadi a qete ka wena o mo qetile jwang. A re ke mo qetile ka o mo tshwara letsoho la hae le letshehadi le loto la hae le letshehadi. A re eke. A re jwale wena bofokodi ba hao ba hore ha ona letsoho le letshehadi bo entse hore o hlole ntwa ena. Ona keke a o hlola kaofela ba keke ba kgona ho hlola hobane ha ona letsoho le letshehadi leo ba lokelang ho le tshwara ba le sothe ya bohloko hore ba kgone ho hlola. Amen. 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 Ira le tsena ke kopane le moruti le Maine ke molate ke nako e hae. O di matlona ko ke hora ya 10 ibile ke ena ke bona e re tha motsotso fela ka morao hora ya 10. E re ke late mo fokeng e motle ke late mo fokenga ke late ngwana chifi re kene tabeng ena yeo ke tswang ho bua ka yona hona jwale ya rra letsohana e re ke hle ke kene mona ke re ho yena moruti Maine, Dr. Maine khotso ntate. Ntate Motau ya khola o kile wa e bapala karate ha o hola. Ntate Motau ke fihlile ho JKA ho ya mabanteng a hodimo. Phoka Me itse ha o tshwara palena ai ntho enngwe le enngwe Ntate Motau ya sisinye ha ditulong tsa yona. Maine Momamedi re le hlonolo haholo. Phoka ma Eba ha kgwedi ena ya bobedi re bona se ha ba o fela. Amen. Eba re kopana le palena ya moshanyana ileng a bapala judo. Maine Ntate Motau ke hopotsa molomo ditaba hore o nantsa le hantle. A sa bapale judo. Nantsa le hantle moshanyana eno a ikholela hantle. Nasoka ba bapala judo. Phoka Empa Ntate Motau re kotsing ya koloi yeo ba ileng ba ba ho yona.
Mofokeng tsamaya monna ma. yena ka nnete ha etsahala hore a phele. Hallelujah. Empa a lahlehelwa ke letsole le tshehadi. Momamedi ne ke re re tsamaye mmoho bane ngwana enwa nako ena kaofela ha ana taba le judo. Empa mohlantsi e leng teng Ntate Motaung ya bula lemati le leng a tseba hobane ho na le thuso ya ka e fumanang. Ditsietsi tse ding ha di tlo re bolaya, di tlo re matlafatsa. Tsamaya phuka. Ntate Motaung mathata a mang ha tle hore sulafalletsa a tla hore lemati le bulehe. Momamedi ke kopa o utlwe tshebeletso ya lesedi lenaneong la maqhulong. Ngwana ena lemati la judo Ai, le butswe ke tsietsi. kakata. Ntate Motaung ke leka fela hore ke fihle mo ke yang teng ore moshanyana enwa yaba o batla setsebi kapa o batla tichere e leng sensei, tichere ya judo. Mathama ine ma. Yena hore a konthute judo hoba mo ke phelang teng sekolong ba nhloka, ba ntshoma, ba neisa. Jwale ke batla ntho e nka ka itshireletsang ka yona. Ntate Motaung ke tsebe na ke mang eo ke buang le yena hobane ho na le dintho tseo ke di balang. Ya pele ke yena moshemane yena ho kgaoha ha letsoho la hae ha wa ka ho mo thibela hore bophelo ba hae bo tswele pele. O hanne ho ya Man Island, o hanne ho etsa party ya dikgapha ha ba mo soma a nna le a dula fatshe re ha ba ntse ba etsa tjena ke tshwanetse ke etse ho hong. Tsamaya. Moshemane enwa Momamedi sana le rona o sa a etsa judo empa o bua nnete. Ntate Motaung o nka boikarabello ba maemo hae, o nka boikarabello ba phunyeletso ya hae. O ema ka maoto halle ha bolelle batswadi a nare ka nnete ba ntshoma nna ke sa tla sekolong hore sekolong ke tlo ya. Mme haeba maemo a le tjena Oh yeah. ke kopa ke ya dimelentse ke tla seta di-rules tsa ka. Tsamaya maine. Tsamaya. Ke tla etsa bonnete ba hore moedi wa ka o tshireletsehile. Ke tla etsa bonnete ba hore ho tloha mona ho ya pele. Ntate Motaung dintho di tsamaya ka tsela eo ke batlang ho tsamaya ka yona. Ntate Motaung master ya hae kapa sensei o mo ruta ntho e le nngwe dikgwedi tse tsheletseng. Maine. Ha ke tsebe na ke mang a motjha a sa tswa eta university a lebang sebaeng sa mosebetsi. Ntate Motaung o ka etsahala ba mo fe mosebetsi wa routine selemo kaofela. A ska ba o ace, a ska ba o nyedisa hobane ha o etsa routine o phethahatsa ntho e etsang se ke fihlile. Ntate Motaung ke a lenda. Tsamaya. Ke a lenda. Tsamaya Ke a phuka. lenda. Ntate Motaung ka mora dikgwedi tse tsheletseng Hey. master kapa sensei ha mo sheba ha re jwalo hantle. Wa tseba nako tse ding Ntate Motaung re llela ho ya pele athe Modimo batla re master re routine pele. Nako tse ding re batla mamati a bulehe Modimo a re ke batla o master ntho ena pele. Oh, Ntate Motaung ke tseba ka ba Momamedi wa rutwa. Nako tse ding re be re bone ka Modimo re lebetse athe Modimo ntse re ntho ela ya sensei wa judo a itse moshanyana yetse. Hey. Ke ntho ke batlang o etse, ke batla o master level yo leng ho yona. O itsebe. Nke ka o tshepela 100,000 o hlolwa ke 1,000. Ke Kakata. batla o master pele level ye. Hey maine. Oh, Ntate Motaung ke tsebe na Momamedi wa re utlwana. Nako tse di Ntate Motaung re be re nahane ba bang ba isue pele jwang athe Modimo ke batla wena. Hey. Hona le mantswe a ile ngwa bua mona. Bua maine. Oren sensei o itse ho yena. Ke batla o tsebe only one move. Me o master move wo. Oh batho. Ntate Motaung a re ke re di paisano. Se le ngore moshanyana ena o ile a hlola di paisano tse pedi. Maine. Empa ha ba leng o hlola jwalo letsoha leyo. Aleyo. Empa hona le tjheseho ho yena. Hallelujah. Letsoha leyo. Empa hona le khanno ka hare ho yena. Ho na le mollo.
lesoha leo mollo o ja masapo a hae lesoha leo empa toro ya hae ke yona ya tukang ho feta ntho e leng siyo ntate Motau o nana le tokelo yohle ya hore a itilele alle empa neng a etsa betere ho feta mo hona le ntwa yena ile nga kopana le moshanyana wa senatla ya ba boima ntwa ya lohlana ntwa hanyoloha mollo sepakapakeng ya bampi Ntate Motau ke bua le momamedi e leng phaki ya ntwa ha e le mpe na le momamedi ya ka kenang a re ntwa ka hara lenyalo ya bampi Hallelujah. na momamedi ya ka re bolellang a re bophelo ba ba bobe Ntate Motau yeo peisano ya bampi ya bampi haholo Ntate Motau a leka ka mona ya bampi haholo ho fihlana bile yena a mo tamela fatshe ka lona le tsona Lesedi FM ke molelo. Ai maine tsamaya mo Fokeng palama phuka palama tshela dinoka o tshele ai Ntate Motau ya bampintwa ya bampintwa ke re lenaneo la makgolong re na le dipaki tse tsebang ntwa ha e le mpe ya bampintwa ya lwana senatla sa satalla a leka ho etsa eng kapa eng ho fitlhela se mo tabanya fatshe Ntate Motau ho na le ntho e ke ratileng ha se lefatshe mahlo a sona hana ho sheba kore mohlankana enwa a hana ho sheba fatshe a sheba sensei Ntate Motau ha sheba sensei moshemane ena o sa lefatshe senatla se lwana le ena empa mahlo ha ya lelala ya re ha mahlo a phahama ya ka o theoha lesela le ngotsweng page 520 Sela lena ha le theoha 520 haeba o sole ho yona Ntate Motau pesalime momamedi mamela ke a 120 ana le motso le mona Ntate Motau ya re lesela ha le theoha e ka lona 519 empa boholo bo 520 pesalime ke 121 Pesalema 121 o etse fatshe mpa mahlo ha ya hodimo o re ndwa le maine senatla se lwana le yena fatshe empa o sheba motho ya ileng a mo ruta one move Ntate Motau ntwa empe empa le hoja ntwa batla ho ba mo imela mahlo a ya shebile ho ya mo rutileng e ba mo pesele me o sare ke le laletsa mahlo a ka dithabeng thuso ya ka e tla tswa kae thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le lefatshe maine ehle mona o kae Ntate Motau mo pesale me ba sa bua mantswe yana hore yes a ke a le seletsa loto la ha o khothometse amen and amen o tlohana bibelere mo lebeledi wa ha wa ke a o tsela o bona ha o tsele ha robale mo lebeledi wa Israel Ntate Motau mo fatshe empa o shebile udimo ho sensei hona le mo mamedi ere tshwanetse mo bolella hore palena ke a hao palena e tlile o thusa wena palena e bua le wena mo mamedi ya kobele nnete o senga ka jeno shebe ho ya o rutileng ya o fileng bophelo moshanyana na ha wele Ntate Motau mahlo a hae bothata ke bona ke ba hore ha wele no sheba fatshe maine ha sheba sense Ntate Motau tsama ha sheba ho sensei o re ho yena lwana o re yena ska ba inehela lwana o re etsa se o ithutileng tsona lwana e ka re ke bona sensei ha mmontsha ka matsoho a re yena one move another move o re yena ska ba yena nka kgato ye nngwe ska ba inehela ho ntsona le move wa mong hape Ntate
bone etsa move o le mong hape are that move gore ke batla move o hape ntate Motau ka nako ntwa ntse le mpe ntwa e le mpe le jalo mathela leqepela 929 maine o etsa man 920 se le mpe ntwa moshanyana o qeta o hula Psalm ya 121 ya re ha ibua le yena ntate Motau a utla mo Psalm ya re ke le laletsa mahlo a ka dithabeng nako ha ine le tenne ke tla itoloka re ho 929 ona jwale re ya 929 Ntate Motau ha o fitla ho yona ke epistolo ya Paulus bukeng ya bobedi ya Bakorinte ke ho yona kgaolo ke ya bone okay kgaolo ke ya bone temana re ke re qale temaneng ya borobedi re ke ho yona moruti maine wow re hlomoile ka nqa tsohle ke yona re hlomohile ka nqa tsohle empa ha re tsiele ruri Ntate Motau Paulus o bolella phutheo ya Korinte o re hlomohile ka nqa tsohle o re ka maine satellite tse maine kapa ya bua ka ra bophelo ba rona ke manye Paulus nana ke a dumela re tsieleile ke nnete re hlomohile ba re hana o tsiele ya ruri e be ya pele Ntate Motau re bothateng bo boholo empa ha re teng wow re bothateng bo boholo Ntate Motau Paulus ha hane re bothateng bo boholo ntwe re hana ho etsa ke o tela re ntse re na le one move ha le move re tshwanetseng ronke re ntse re na le another move hona le ntwe re tshwanetseng re etse matilena ha le kwaleya tshwatla le bota re iketsetsa le mati Ntate Motau senga ka jeno ke tsebe ke manga ke mo buang le yena re ho yena mamela le ha o le bothateng na o le bothateng ha re tele empa hana o tela o ske wa temana tela ya borobo ai maine tsamaya temana ya nai maine kapa mollo ona re a hloriswa empa ha re lahlwe ke temana ya borobonga re a hloriswa empa ha re lahlwe re dihelwa fatshe empa ha re timele ke temana ya borobonyewa ka ramakgulong a matala motho e motle metsotsong e 20 re tlo ya mabenkeleng ke rata o leboa Bishop Sekete rometse molaetsa o matla ntate Sekete re a leboa ntate ke ikutlwa ke le motlotlo haholo re be kana kwena ha re bua o re Motau ntaba ena ya letsoho e etsa hore ke ske ka dula fatshe ka mona ka tlung e etsa hore ke e kwana le kwana ke a o leboa hle ntate Sekete re leboa haholo ere ha re ntse re tla tshwara hape moruti maine hanyane fela ke re bayete ndlondlo bayete nkosi yezulu moramaine kapa mollo re tsamaye ngwana mme Ntate Motau marangrang a ila batla re phele phanyetsa tlameile o no le hobi empa Paulus kutlwa a re kgothaditse ebile moshanyana ka re bua mantswe ha re ke nnete re hlomohile ke nnete re dielwa fatshe empa ha re teng haleluya re hana o tela Ntate Motau hona le maamotsha ya mametseng naneo lena ye re tshwanetseng re mokope ska ba wa inehela ska ba wa tela ska ba wa lahlela thaole ho ntsona le move o mong ntsona le move o mong ka hare ho wena Ntate Motau ha re ke shebile nako mo e leng teng re tshwanetse re phethele naneo lena hona le dipotso tse hlano tseo Paulus buang le nna le momamedi wa tshebeletso ya lesedi buanda kgaolong e le nngwe fela o hlahisa dipotso tse hlano
Hallelujah. mathela le phepeng la 907 hobane ke mo re tlotla re qala teng makgolo a robong a na le metso e supileng momamedi re kopa o ska ba wa tela moshanyana ena o ka nnete o hlotse o fumane dikgao o fumane mehope o fumane mabanta a sena letsoho le leng nnete ke ena ho ntse ho kgonahala le tshiung ena re kopa o ska ba wa inehela le matile le ha le kwaleha le matile le ha le bulehe ntate mo re le ho 907 907 ke ho yona Mofokeng. ntate Motaung ke kopa o shebe pele temana ya 28 temana ya 28 mme re tseba hore dintho tsohle di sebedisana ha mmoho molemo wa ba ratang modimo e leng ba bitsitsweng ka morero wa ona. ntate Motaung moshanyana ena le tsoha le kgaoha ha o le hole ene ka re ke phelehetswe Ka re ho fedile. ha o le hole ene ka re ho akeke a hlotse a tswela pele Ai man. empa ho kgaoha ha letsoho le hana sena taba le judo Oh yeah. ho kgaoha ha letsoho bula le mati la judo ha ya bula le mati fela empa ya ha kena ka lona a fumana khao ya pele ya sena letsoho Yes. a fumana khao ya bobedi ya sena letsoho Ai. a kakalatsa sena letsoho Yes. ntate Motaung a etsa dintho tse kgolo a sena letsoho jwale dintho tsena di a sebeletsana ntate Motaung re letsoho le kgaohe e na le hore le matila judo le tseba o buleha hape ho tlo ho pakwe ka yena ho thwe ho na le moshanyana ya sena letsoho ya nang le tjheseho jwale Paulus o botsa potso tsena Bua maine. temana ya 30 le motso le mong Ana re tla reng tabeng tseo na maine. ha e katabere ha modimo O eme o eme le rona ke mang ya ka hanang ho rona na? ntate Motaung ke potso ya pele e Paulus ya e botsang hore tabeng tseo na re tla reng tabeng tseo re tla reng ha re hlaelwa ke ditsietsi dintwa di hlaha Oh yes. mathata a ropoha ka mona le ka mona Paulus ha tswela pele hore empa ha modimo o eme le rona Maine. ke manyakana ntate Motaung modimo kgona ho ema le wena ka hara mathata Ke nnete. wa ema Paulus re jwale ke batla ho le botsa ke mang Ke mang ya ka hana ho rona ha modimo a eme le rona ke potso ya pele ya re kgothatsang momamedi ka yona ntate Motaung ka paleng modimo o ile a ema le moshanyana ena le ha dikgwedi tse tsheletseng di fedile ka o tapatapang a ile batho hobane taba yeo e ne e mo lokisetsa hore e tle re ha hlwella sethaleng a ba a tseba ntho a etsang mme ke kopa ke phete naneong la makgulong ha o ka wa ikutlwa bophelong ba o e ka re ntso tapatapang a ile nngwe re kopa o mastere ntho o e tapatapang hobane modimo tlo e sebedisa ha ya pele potso ya bobedi ke ena ona temaneng ya 32 tlase mane ha e tloa re na o keke wa resitsa maine ka dintho tsohle le yena na a keke a re sitsana ka dintho na ha ka ba o no belaela a keke a o sitsana ha o no bona ka le mati a le bulei potso ke ena Paulus ya e buang a shebile phutheo ya Roma ha keke a le sitsa momamedi re a tseba hore o thata ya hle empa ntata rona ya mahodimo ya hle o tlo sitsa ka ntho tsohle ntate Motaung ya le potso ya bobedi a re potsong ya boraro temana ke ya 33 bao modimo o ikgethetseng bona ke mang ya tla ba beha molato na ntate Motaung dinako tse ding tsietsi tse re yang ho tsona di mo ho phethahatsa tumelo ya rona o kapile mollo mme o lususa bua hore ha modimo a ikgethetse wena oh yes le ha ka ba o jela setsa ba o bua hampe ha modimo a ikgethetse wena itse o yena ke lefiswana laka ke mang ya tla ba beya molato ke mang ntate Motaung moshanyana enwa o sabile bitswa moshanyana ya sena letsoho o na le bitso la hae
empa tsietsi ya ileng a kena ka re ho yona e etsa dimaka yetsa dimaka motho a kwele ka ra mathata a the mathata jwale a tlo mothusa me ya men haimo ho ro yemen a ileng e mo ho sutumeletsa ho fihle mo ya mo no sa tsebo tlotla fihle ndate motho re potsong ya bone re potso ha re mana ya 34 ndate motho ya tla batswa ke mang ndate motho so kgethuwe ke modimo ndate motho gore ha hona ntwe motho a ka etsa tsietsi o fetang ho yona modimo tla o thusa mme modimo ha o thusa ke mang ya tla o tswa ke mang ya o qetela ke ena moruti maine le nana la makhulong le a fela temana ya 35 re temaneng ya 35 ke mang ya tla re arohanya le lerato la Kriste na ndate motho hona le dintho tse ngata tse Paulus ya buang ka tsona hore na ke botubo ke tsietsi ke hloriso ke tlala ke bofuma ke timelo ke lerumo Paulus ha ona ntho e ka re arohanya le lerato la modimo ke shebile nako bana ya o qetela verse 37 iriche impantonso tsohle inke maina re hlola ka o fetisisa kaya re ratile momamedi o ntso hlola momamedi o ntso tswa o ntso nyoloa ka ra khotlo yeo hobane qetellong re a hlola kaya re ratile ntate re a leboha o re file pale ena ya moshanyana ya ileng a bapala Juda ele o re thusa hore re elellwe le rona hore bophelong bo re leng ho bona ho a kgonahala re ka hlola ka o fetisisa ka morena Jesu re a phamisa ntate re re hayo ya lekanang le wena le tshwanang le wena re rapela ka lebitso la morena Jesu Kriste re a leboha ntate amen jo moruti maina ntate motho nna no tlamile hore ho betse ka jeno hey ntate motho modimo o itlotlisisa modimo ona a batla hore nna le momamedi re thusahale hona le dintwa so re kenang ka raso mme ke batla hore ha moshanyane na ile a hlola temana ya 37 ire empa nthonse o tsohle re hlola ka o fetisisa ka ya re ratile modimo re ratile re tlo hlola modimo re hantle re tlo hlola ntate motang hona le mme sale ya Allah ntate sale ya Allah ngwana sale ya Allah mamela tlholo ya hao e seleng ha o ka wa sheba ho modimo ke yena ya moratileng le maemong a o sa rata amen ntate motang jo momamedi motle e re ke kene mosebetsing wa tshebeletso hona jwale ibile lenaneo le matla la makhulong a matala ke a o leboa Mofokeng ke a o leboa Dr. Maine modimo motle kana go tsohle